Ikiganiro mwasabye rero ni ukugishyira mu buryo bwo gusobanura urubanza rwabereye mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha mpanabyaha rurebana n'abakurikiranywe bari mu mwuga w'itangazamakuru cyangwa se bari mu buyobozi bw'ibinyamakuru. Ndaza kubikora ariko nshyira no muri context y'icyo gihe nanerekana bimwe na bimwe mu bintu bitari byiza itangazamakuru ryakoze, nibanda ku rya leta ariko n'irindi gato. Iyo dushubije inyuma mu mateka dusanga birababaje kuko itangazamakuru ribi ryatangiranye n'amashyaka ya politiki mabi. Muri 1959 ishyaka rya Prosoma ryarashinzwe rihita rishinga n'ikinyamakuru cyaryo Ijwi rya Rubanda Rugufi. Ijwi rya Rubanda Rugufi ritangira ku itariki 27 z'ukwa 9 1959 rishyira mu nyandiko zazo amategeko 10 ya gitera y'urwango ku Batutsi, avuga ko Batutsi n'Abahutu badashobora kubana ko nta naho banahuriye. Ijwi rya Rubanda Rugufi. Ikinyamakuru cya Parimehutu jya mbere niko cyitwaga, ariko jya mbere ni impine, ubundi cyavuga ni jya mbere Gahutu. Nacyo cyatangiye icyo gihe, cyo rwose gitangira nacyo cyigisha gutsemba Abatutsi. Iryo jambo gutsemba ryatangirijwe na jya mbere nimero ya 3 yo ku itariki 27 z'ukwa 11 1959. Muri aya magambo ngo niba Abatutsi bakomeje guturana n'Abahutu bazatsembwa. Ubwo rero zakangura zejo ubundi murumva ko zifite iyo zibikomora, ntabwo arizo zabitangiye. Mbere ya Jenoside rero itangazamakuru umuntu arirebye dusangamo ibice 4. Icya mbere ni itangazamakuru rya leta, birumvikana rigendera umurongo wa leta, ariko ikibi itangazamakuru rya leta ryariho Imvaho, Radio Rwanda na Raroreve bagiye mu mukangurambaga bwa Jenoside. Icya kabiri ni itangazamakuru ryitwaga ko ryigenga, ariko ritigenga mu by'ukuri kuko ryari rifatanyije na leta, ndetse leta niyo yagize uruhare mu kurishinga. Aho niho hari Kangura, niho hari Eritrem n'ibindi. Eko de Mirikorine, Nyiramacibiri n'ibinyamakuru byinshi leta yagiye ishinga ariko ikabyitirira ko byigenga. Icya gatatu ni itangazamakuru ryarwanyaga ubutegetsi no guharanira impinduka. Barimo Kibera nka Diane yatubwiye ya papa w'Ishabakaka. Hanyuma hari rero n'itangazamakuru ryitwaga ko ritigisha urwango, ko ryigisha amahoro, demokarasi, ariko nyamara ryagera ku nkotanyi, ryagera ku Mututsi urwango rukaza. Ndaza kubaha ingero mutakekaga, mfatire kinyamateka, ndaza kwivugaho kinyamateka. Ntabwo kinyamateka abantu bajya batekereza ko yakanguriye Jenoside, nyamara yarabikoze. Isibo ya Sigisbert Musangamfura, Isibo yagiye yandika inyandiko nziza rwose nyinshi, ariko ikananyuzamo ikandika izindi mbi z'urwango, irondabwoko, ingengabitekerezo ya Jenoside. Ndabaho urugero rumwe kuko Isibo simfite umwanya wo kuyijyamo. Isibo yo ku itariki 27 z'ukwa 10 1991 yanditse inyandiko ivuga ngo Abatutsi nitutabamara aho bukera baratumara. Ubu Sigisbert Musangamfura nta muntu nkeka ko uzi ko Musangamfura yanditse ibi bintu. Ubu aba mu Burayi bw'Amajyaruguru bamwe wenda bujya mumva bakwira dishakwe, ariko hari byinshi yanditse nabyo bizima. Nubajya agira atya mu manza z'abajenosideri akajya kubashinja. Ariko rero umuntu yakwibaza, umuntu agira idubure rangaje ate? Kuvuga ngo Abatutsi nitutabamara aho bukera baratumara, ni Jenoside yeruye. Kubirebana rero n'aba bantu bakurikiranywe mu rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwakoraga Arusha, ni mu rubanza bise urubanza rw'itangazamakuru, Affaire des Médias. Rwarizwamo abantu 4: Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza na Hassan Ingeze, ni 3. Aba barizwe mu rubanza rumwe, ariko hari abandi banyamakuru 2 nabo bakoreraga Eritrem, bo bemeye icyaha. Uvuze ko bo ntibigeze baburanishwa ko bemeye icyaha, ni Joseph Serugendo
wari umunyamakuru ushinzwe tekinike ya RTRM, hanyuma na George Yvon Ruggiu, bombi we ni umutaliyani afite ubwene bw'igihugu bw'Ubutaliyani n'Ububirigi, bemeye icyaha. Serugendo wanasaba imbabazi. Ruggiu yasabye imbabazi kuko yumvaga nta mbabazi yasabye, yemeye icyaha kuko yumvaga ibihano byo bizagabanuka. Ariko Serugendo ubona ko harimo koko kwicuza. Menya yarazira uko yari arwaye arembye, yari hafi gupfa. Menya abantu bagiye gupfa bagira ubwoba, ni ibintu bisanzwe. Yari ari hafi gupfa, n'urukiko rwabishingiyeho mu gihano cy'imyaka 6, ariko we rwose yarabivuze ubona ko yicujije. Barayagwiza rero na Nahimana bo bakurikiranywe nk'abari abayobozi ba RTRM bagize n'uruhare mu kwishinga. Ngeze Hasani we yakurikiranwa mu ruhare rwe muri Kangura, ariko n'uruhare rwe mu Nterahamwe. Bashinjwaga ibihe byaha rero. Reka mbisome uko byanditse mu Gifaransa mu kirego, na agace kamwe nafashe kaza kubumvisha uruhare rw'itangazamakuru n'uburyo amagambo yica kandi amagambo agira icyaha. Ubushinjacyaha bwabaregaga ingingo: les co-accusés ont agi de concert pour commettre le génocide anti-Tutsi et l'incitation directe et publique à commettre ce génocide en utilisant les médias de la haine, la RTRM Kangura, dans le but d'assurer une large diffusion de ces appels à la violence ethnique. Des personnalités de l'entourage du président Habyarimana ont mis sur pied de véritables médias de la haine qui ont exercé une grande influence sur la population rwandaise. La création du journal Kangura et de la radio-télévision libre de Collines participe de cette stratégie et s'inscrit dans cette logique. Biravuga iki? Kambi hindura uko bimeze rwose nibyo nagerageje. Abatumva igifaransa ntimuhangayike. Baravuga ngo abaregwa bakoze ibikorwa by'ubwumvikane mu ikorwa rya jenoside ku Batutsi no guhamagarira ku buryo bweruye kandi mu ruhame ikorwa rya jenoside bakoresheje ibinyamakuru byigisha urwango RTRM na Kangura. Mu rwego rwo gukwiza hose ubukangurambaga buhamagarira ubwicanyi bushingiye ku bwoko, abategetsi b'ibyegera bya Perezida Habyarimana bashinze ibinyamakuru nyabyo by'urwango kugira ngo bihindure imyumvire y'abaturage. Ishingwa ry'ikinyamakuru Kangura na radio televiziyo libre de Collines byari muri iyo gahunda n'uwo murongo wa jenoside. Ngiyo inshamake y'ibyaha aba bantu bari bakurikiranyweho. Ariko ikirego kigakomeza noneho gisobanura n'ibihe nyirizina ibyaha byabereye. Bavuga ngo dès 1993, les Tutsis et les opposants politiques sont ciblés, clairement identifiés et menacés par ces médias. Plusieurs d'entre eux compteront parmi les premières victimes des massacres d'avril 1994. Biravuga ngo guhera mu mwaka w'1993 abatutsi n'abanyapolitike batavugaga rumwe n'ubutegetsi bari basiwe, bakavugwa mu mazina kandi bagaterwa ubwoba n'ibyo binyamakuru. Benshi muri bo babaye ku isonga ry'abishwe mu bwicanyi bwo muri 1994. Ngiye inshamake ukuvuga ko ahanini Nahimana na Barayagwiza bo bashinjwaga uruhare rw'ubuyobozi nayo babwiye, ariko bagashinjwa nanone no kuba barakoresheje amashyaka ya politike. CDR niyo Barayagwiza yarimo, Nahimana akaba muri MRND. Ibiganiro byayo bakajya babinyuza kuri RTRM kugira ngo bashobore kugera ku baturage no kubahindura imyumvire. RTRM rero reka tugaragaza uburyo yari inubatse kugira ngo muyisobanukirwe neza. Yari yubatse mu buryo bukomeye, ntabwo kari akantu gatoya. RTRM yatangiye igizwe n'icyitwa komite ntegurabikorwa, komite d'initiative. Iyi komite d'initiative yari igizwe n'abantu 8 n'ababwira mu kanya, ikanunganirwa na komisiyo 3 nazo zari igizwe n'abantu b'abategetsi b'abayobozi mu bigo no mu nzego za leta. Hari komisiyo bitaga réglementation et préparation, ukuvuga komisiyo y'amategeko n'iteganyabikorwa, komisiyo technique et programme, ni komisiyo ishinzwe tekinike na gahunda, hanyuma na komisiyo ya mobilisation ubukangurambaga. Komite ntegurabikorwa yari igamije gutekereza uko RTRM yashingwa n'uko izakora n'ibizaba biyigize. Iyi yanayobowe na Kabuga igihe kinini. Niwe rero wari perezida wayo, Kabuga Feliciani. Abari bayigize n'ababa bakurikira Inyasi Temahagari niwe wari umunyamabanga wayo,
Ignace Temahagari yari umwe mu bayobozi bakuru muri sosiyete y'ubwishingizi ya leta Sonarwa, ikaba arimo Ferdinand Nahimana n'umwarimu wa kaminuza yayoboye ikigo cya Orenfor cy'itangazamakuru rya leta. Harimo Yozefu Serugendo nababwiye. Yozefu Serugendo yari umunyamakuru yabanje gukora kuri Orenfor hanyuma aza kuri RTLM. Nacyo ndagisobanura mu kanya ku mikoranire ya RTLM na leta. Hari abanyamakuru bavanywe muri Orenfor ariko batanabambuye kuba abakozi ba leta babashyira muri RTLM kugira ngo bayifashe. Ikaba mitwa Nkeza Frame. Nkeza Frame yari umwe mu bayobozi bakuru ba banki y'ubucuruzi y'u Rwanda, niwe wari ushinzwe za agence commerciale zose zo mu gihugu. Uvuga ko ibirebana n'amafaranga ya BCR ni Nkeza yabazwaga, yari rero no mu buyobozi bw'intera hamwe, noneho murumva ko no kumushyira mu buyobozi bwa RTLM kwari no kugira ngo bayishakire financement ivuye mu mabanki. Ikaba yarimo Charles Nzabagerageza, uyu ni yari prefet wa Ruhengeri, yanakubaye umukozi mukuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Hakabamo Jean Bosco Barayagwiza wari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, na Silas Mucumankiko. Silas Mucumankiko yari umuyobozi mukuru w'ikigo cya Tabarwanda, uruganda rwakoraga itabi. Rwari uruganda rukomeye narwo mu gihugu, rwari uruganda rufite amafaranga menshi. Noneho ya komisiyo ya kabiri, komisiyo ishinzwe amategeko n'iteganyabikorwa, nayo yari igizwe n'abantu 8 bakurikira. Harimo Jean Bosco Barayagwiza niwe ari perezida wayo, hakabamo Stanislas Harerimana, witwa Charles Bunani, André Hakizimana, Stanislas Simbizi, Bernard Maniraguha, Inyasi Rudahunga na Donat Hakizimana. Donat Hakizimana umwanya ntawo kugira ngo mbabwire bose, ariko ndajya mfata bake cyane bari bakomeye. Donat Hakizimana yabaye umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'iperereza ry'u Rwanda. Yararuyoboye, yari umuntu rero w'intagondwa cyane. Icyo yaranashinzwe kinini no kugira ngo afashe RTLM urwego rwo kubona amakuru, ariko no kuza gufasha kwishakira abanyamakuru bizeye kandi b'intagondwa. Ni muri ubwo buryo bahajyanye Gaspard Musabyimana. Nigeze ukurikira ikiganiro mwatanga gato cyane mu kanya kashize. Gaspard Musabyimana ni umuntu w'intagondwa ukomoka hariya mu karere ka Gakenke, yahoze ari komine Nyamugari, aba mu Bubiligi, afite radio yitwa Inkingi ivugira kuri murandasi. Sinyivuze ngo nyamamaze, uyu ni umurozi ntimukabire bibi, ariko n'umuntu w'umutindi. Yashyizwe rero kuri RTLM na Donat Hakizimana wari warabaye umuyobozi we, kuko Gaspard Musabyimana yabaye umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda, akora muri service y'iperereza ry'u Rwanda. Bamujyanye rero kuba umuyobozi wa za porogaramu muri RTLM, nk'umuntu bari bazi neza ko akorana na bamaneko bose b'igihugu kandi azi neza iyo system. Nuko rero Donat Hakizimana yahamushyize. Murumva buri wese bamuhaga inshingano banafite icyo bamutegerejeho. Komisiyo ya gatatu, mobilisation, ubukangurambaga, abantu 9. Charles Nzabagerageza niwe ari perezida wayo. Charles Nzabagerageza bavuga ko ari mu byaro Habyarimana. Ntabwo mbifitiye amakuru ahamye, biravugwa ariko ari mu muryango we, no mu muryango we, byo nibyo. Hakaba uwitwa Jean Berike Masute Zurundi, Cyprien Ndagijimana, Aaron Ntizihabose, Bernard Munyagishari, Rege na Mukeshimana, Pierre Kayondo. Pierre Kayondo yari député, akaba yaranabaye prefet wa Kibuye, Charles Gasarabwe na Colonel Pierre Celestin Rwagafirita. Murumva kwiteka barashaka bashyiramo umuntu ufite mu rwego rw'imyanya, ufite umwanya wo hejuru. Nka Colonel Rwagafirita ntabwo yarakiri mu gisirikare, ariko yari yarabaye umuyobozi mukuru wa gendarmerie y'u Rwanda. Rwagafirita yari umuntu rero wegereye cyane regime ya Habyarimana. Icyo gihe Rwagafirita yaranafite ikinyamakuru, yari yarashinze ikinyamakuru cyitwaga Zirikana. Icyo kinyamakuru cya Zirikana cyo cyakwije urwango mu buryo bukomeye. Ndabaha nimero ya 6, aho cyanditse nanone gikangura kuri gahunda yo gutsemba ya genocide. Dore yanditse cyangwa nta musirikare wari ukwiye kongera kurwana ibyitso bimuri inyuma, twiteguye kuzabafasha gutsemba ibyitso byose byarangira tugahindukirira inyenzi. Bavugaga ibyitso ni abatutsi b'imbere mu gihugu, uzi ko byasobanurwaga gutyo, n'abahutu barwanyaga umugambi wa genocide. Inyenzi ni FPR. Urumva gutsemba abo bantu birimo iki cyamakuru cya Rwagafirita. Hanyuma komisiyo ya 4,
komisiyo ishinzwe tekinike na porogaramu yari igizwe n'abantu 8 ikayoborwa na perezida wayo yari Ferdinand Nahimana. Ni nacyo cyaha nakurikiranyweho kuba yari umuyobozi wa za porogaramu za RTRM zose. Ikabamo Venus Nshimiyimana wari umukozi wa Minuar, ikabamo François Serushyana, ikabamo Gaspard Musabyimana nababwiye mu kanya, ikabamo Frodouard Ntawurikura yari umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi mu kigo cy'itangazamakuru rya leta, akomoka mu karere ka Nyamagabe. Ikabamo Joseph Serugendo namubabwiye, ikabamo Augustin Hatari yakoreye ikigo cy'itangazamakuru Renfort, ubu ngubu mperuka kumenya aba muri Amerika. Yarapfuye? Okay, nguko nabagiye. Njya mbaza buri gihe ubwo nakanyuzemo. Ejo bundi hari abantu bahoze bampohotera kuko ngo navuze yuko abarokotse barokowe n'inkotanyi. Rwose nibyo. Bajyaho barampohotera ngo navuze Imana, ntacyo mfa nayo. Aba nabo njya mbaza iki Imana ibakoza. Nta urakimbwa ariko reka ibyo tubyihorere irwane nabo twikomereze kuzirikana bacu no kuvuga aya mateka. Ikabamo Speransia Karwera yari inshuti magara ya Perezida Habyarimana rwose. Akaba yarakoraga ikinyamakuru cya MRND cyitwa Umurwanashyaka. Karwera ko avuka muri komine yitwaga Nyakabanda ni hariya mu karere ka Muhanga. Ariko yari inshuti Habyarimana bikomeye kuko Habyarimana yaramuherezaga kenshi mu butumwa mu Bubiligi. Niwe wari nk'umuvugizi hagati ya MRND n'ishyaka ry'Ababiligi ryitwaga IDC. IDC rero yafashaga MRND cyane mu kuyigira inama mu mishyikirano ya Arusha n'ibindi byose. Agahura n'uwitwaga Arendo Bruer n'abandi. Yari cyegera cye rwose Karwera. Yewe Karwera mperutse no gukurikira Venus Nshimiyimana buriya afite ibiganiro atanze byiza birebana n'iyicwa ry'abayobozi bari kuri Repubulika ya mbere bishwe na Habyarimana. Harimo amakuru menshi biri kuri YouTube. Karwera we anavuga ko yabajije Habyarimana impamvu yishe abo bantu, agasanga ngo Habyarimana abyicuza ariko ngo akabura uko asaba imbabazi. Ubwo birabumvisha iyo sano bari bafitanye n'ubucuti bwabo hagati. Bon, ngira ngo mwumvise iri tsinda rigize izi komite n'izi komisiyo n'imyanya bari bafite muri leta. Ngira ngo ntawajijinganya ko RTRM yari iya leta ukurikije aba bantu nuko yari yubatse. RTRM rero yatangiye ubundi yasabye uburenganzira bwo gukora mu kwezi kwa 4 1993, niho stati zayo bazijyanye kwa noteri, iza kwemererwa itangira ibiganiro byayo ku itariki 8 z'ukwa 7 1993. Yewe inasinyana amasezerano na leta y'uburyo izajya yubahiriza itegeko ry'itangazamakuru. Hanyuma ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1994 itangira ibiganiro byayo mu Gifaransa kugira ngo ijye bize. Ibiganiro by'ikinyarwanda bigenewe abanyarwanda batumva Igifaransa n'ibigenewe abize abentellectuel. Ibigenewe abize rero nibyo bashakiye wa muzungu witwa Georges Henri Yvon Rougiou, niyo mazina ye yose. Ikabamo n'abandi bavuga Igifaransa cyiza kabitwaga ba Philippe Mbirizi, ba Nkomati n'abandi. Igifaransa kiryoshye. RTRM rero ibi byo gushaka abanyamakuru nabibabwiye babishinze Gaspard Musabyimana noneho akorana bya hafi na Ferdinand Nahimana. Bareba abanyamakuru bo muri Renfort babahanga bazashobora gukora mobilisation kuri RTRM, barabatwara. Nuko batwaye Noheli Hitimana ari umunyamakuru umuhanga uzi no kuryoshya, uzi ko yabyutsaga aramutse abantu bo hirya no hino ngo abo kuri Myo mwaramutseho n'iki. Yari umunyamakuru populaire cyane. Batwara Kantano, Habimana Kantano yari umunyamakuru w'umufana wa Rayon Sport, yabaga yambaye imyenda ya Rayon Sport ajya hose n'ingoma. Yari umunyamakuru uzwi ukunzwe ku buryo iyo yanimaga kuri RTRM urubyiruko rwarakurikiraga cyane kubera iyo notoriete yari afite.
bajyana no Joel Hakizimana. Joel Hakizimana yari umunyamakuru mutoya, ndamuzi no muri generation zanjye ntitwiganye, ariko ndamuzi, yize muri Christ Roi, yari umunyamakuru udakuze ariko watanga ibiganiro neza mu Gifaransa. Ikiganiro cyitwaga Panorama, barazi kuvuga Igifaransa nuko nawe mu rurimi rwiza. Baramujyana Joel Hakizimana ajya kuri RTRM. George Rujiyu witwa Anania Nkurunziza. Anania Nkurunziza yari yarabaye maneko, yari yarakoze nawe mu rwego rw'iperereza, hanyuma aza gushinga ikinyamakuru cye cyakoranaga na leta cyitwa Intera, ariko kubera ubuhanga bwe baramufata nawe bamujyana muri RTRM. Kuko RTRM bahiye abanyamakuru ababahanga mu mutwe ariko no mu bugome, kugira ngo bushobore gukwira kandi babwinjize. Emmanuel Nkomatena mubabwiye, Perpetua Bimenyimana, Emmanuel Rucogoza. Uyu Emmanuel Rucogoza nawe yahoze ari umunyamakuru wa Renfort muri Presse Écrite. Bon, yandikaga muri Agence Rwandaise d'Information. Aha rero n'abanyamakuru bakomeje gukora Renfort batagiye muri RTRM, ariko bakagirana ubufatanye buhoraho. Nababwiye Frodouard Ntawurikura, ariko si we wenyine, hari Jean Baptiste Bamwanga, hari Tiene Karekezi. Tiene Karekezi ni mugenzi wanyu, nubu nuko Trump yakasa amafaranga igatuma ijwi rya Amerika ritagikomeza kuvuga, ritubuza uburyo muri porogaramu zimwe na zimwe, ariko Tiene Karekezi nawe yatanze ibiganiro rutwitsi kuri Radio Rwanda muri jenoside hagati yewe na mbere yaho. Ariko yewe baranabimbwiye abanyamakuru bamwe, buriya yari yarababujije ngo ntimugakoresha ijambo jenoside yakorewe Abatutsi. Rwose abanyamakuru bakabikubwira muri hamwe, ariko bavuga ati nujya mu ruhame ntuzabivuge ko ntituzabyemera, ariko gikurinda kuvuga nta kundi niko biteye. Karekezi. Hakaba Flora Kampayana. Uyu Flora Kampayana yabaye umunyamakuru mubi yakomokaga muri komine Kibirira, buni mu karere ka Ngororero. Yanditse inyandiko, ni wari uhagarariye Renfort Byumba muri prefecture ya Byumba, ariko yanditse inyandiko mbi cyane mu mvaho zasohokaga buri cyumweru, harimo uburozi buteye ubwoba. Hakaba bitwaga Augustin Hatana namwabwiye, Focus Fashaho, Emmanuel Ngirwa n'abagabo, Fraterne Kabanza. Fraterne Kabanza turaziranye, wabona igihinda muyaga hariya, ariko yatangaza kubona umuntu wari uzi ukajya kubona ukabona yabaye umwicanyi, mwarakuranye ukabona hindutse umwicanyi pe. Yigeze kumpa lift igiye hano Kigali muri 91 niyo nshuro ya nyuma naherutse hano, ambona ku muhanda nteze taxi rantwara mu kamodoka ka Renfort, ariko byarangiye yabaye umwicanyi ruharwa. Kabanza Fraterne. Flora Kampayana namabwiye, Helena Nyirabikari. Abanyamakuru benshi hari nabo mwongeye murakorana nyuma ya jenoside, binabere ku buryo iki gihugu ari cyiza, mukayandaza kubabwiriza zimwe mu nyandiko. Abanyamakuru hari bahamye hano nyuma ya jenoside basubira no mu kazi, bakorora Renfort, bigira muri pension ya leta. Bashobora kuba hari abakiriho baracyahari bamwe, abandi bagenda bitaba Imana, ariko barakoze hasi. Ariko u Rwanda nta korusa rwose muri iki gihe. Helena Nyirabikari we yarafunzwe, menya yaraguye muri gereza. Stephanie Nyirasafari, aba n'abantu banditse inyandiko mbi. Agenesta Mukarutamu, Veneranda Hategekimana we apfuye vuba ha. Gaspari Senzoga, Twagereza Agustini, Jean Baptiste Nubahompatse mperuka b'Igikondo hariya yarapfuye. Okay, ariko ubwo nejo bundi nabo basaziya. Okay, Hakizimana Jean Baptiste n'abandi, aba ni abanyamakuru babaye rutwitsa, ariko bisaziye neza, ntumva ko muri ho mubambwe bapfa imiryango yabihari. Rero kubwiza bw'u Rwanda rw'iki gihe. Hanyuma ngere kuri George Rujiyu. George Rujiyu ngiye kumubabwira uburyo yaje ahangaha, uburyo yanywanye n'iyi leta. Iyo leta Habyarimana niyo mvuga, ntabwo mvuga leta y'u Rwanda y'ubu ngubu. George Rujiyu nayibabwiye, ubundi George Rujiyu mu Bubiligi yari umuntu wakoraga mu bintu bitaga action sociale, no kuvuga ni akazi kajyanye no gufasha abandi, bavuga ko yari afite rwose uwo mutima wo gufasha. Noneho rero yamenyana n'Abanyarwanda, kubera ko iyo tugeze i Burayi kenshi biratugora kubaho, ukajya gushaka ibene imiryango itari ya leta kugira ngo bagufashe kubona icumbi, bagufashe kubona utuntu tw'imfashanyo. Nuko rero yamenyane n'aba Banyarwanda barimo abanyeshuri bahigaga, barimo witwa Papias Ngabo y'Amahina, wari uhagarariye MRND mu bihugu bita Benelux, ngo no kuvuga Ububiligi na Luxembourg, kubera utwo tuntu tw'inkunga n'imfashanyo Rujiyu yabashakiraga. Noneho babishuti pe,
Ngaboyamahina yigaga muri universite yitwa Jemburu, yiga muri faculty ya agronomy. Hanyuma mu mwaka wa 1992 Ngaboyamahina Papias navuka muri Ngororero yatumiye George Rujuyibazana hano mu Rwanda kuhasura. Noneho bamwereka u Rwanda, icyo gihe urugamba rwo kubohora igihugu rwari rwaratangiye rurimo. Noneho rero ni nabwo yatangiye no kumenya n'abantu muri MRND no muri system ya leta.